आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहानबद मरुओइबा पाउ नेशनल हाईवे 2 दा पंदुना लेरिबा गारीसिंग अथुबा मतमदा इम्फाल तमना पोरकनबा तोंगान ड्राइवर यूनियन अमसुंग एसोसिएशन ना सरकार की पुंगनिंग चिंगसिली राज्यसिदा येन nganuna चिंगबदा नाबा लैना रानीखेत संदोरकले हाबकी चिंगनबा लैरे मालेमगी अतै मफमसिंगदा पांथोकनबगुम मणिपुरदा ngasi वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थौरम पांथोकनखि लेबाक सिनबा तुंगबदा पीएम जनमान अमसुंग दासगुआगी मखादा जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कैंपेन हयेंगदगी हौरगनी अमसुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना लिसिंगनी कुंतरु की पद्म अवार्ड था असिगी कुन मंगादा येंथोकलगनी कांगपोकपी जिला की इम्फाल दिमापुर लंबी नेशनल हाईवे 2 दा हौजिक चथरिबा शटडाउन असिना इम्फाल तमना लाकदबा पैसेंजर यावना पोचै पुबा गाड़ी लिसिंग अमरोम सेनापति जिला की खोंगनेम खुलद पंदुना लैरी अखोगी सेनापति पाउमी ए हेखेनी ना हाई गाड़ी सिंग असि मफम अदुद पलक पनुमित मरी मंगानी सुरे अमरोम द मफम अदुद पंदुना लैरिबा गाड़ी सिंग की ड्राइवर सिंग हैंडीमैन सिंग यावना पैसेंजर पुबा गाड़ी सिंग द तोंगलखिबा मियोय सिंग दा सेनापति डिस्ट्रिक्ट ट्रक ओनर्स एसोसिएशन अमसुंग सेनापति डिस्ट्रिक्ट ट्रक ड्राइवर्स यूनियन की माइकैदगी साना थकनबा पोलम सिंग खुसिनखरे सटडाउन असिना मरम ओइदुना थेंगनरिबा खुदोंचादबसिंग अदुगा मरी लैनाना एसोसिएशन अमसुंग यूनियन की माइकैदगी राज्य अमसुंग केंद्र सरकार की माइकैदगी मिदेंग चंगदुना लंबी असिदा अपनबा लैतना चथोक चसिन यानबा पुंगनिंग सिंगसिलक्ले अमरोमदा इम्फालदगी दिमापुरदा चटकदबा गाड़ीसिंग सेंगमाइदा पंदुना लैरि अमरोमदा इम्फाल तमना थोरकदबा गाड़ीसिंग इम्फाल तमना पुथोकपिरकनबा ऑल मणिपुर रोड ट्रांसपोर्ट एंड मोटर वर्कर्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी माइमुम अनिलना सरकार की पुंगनिंग सिंगसिलक्ले मरगसिदा लियांगमई नागा वीमेंस खुमजी लोंगमाइना ngasi खुमजी की लुखंबी बाजार सेट्टा नागा की मियोय तरुक थासी की 3 दा फाजनखिब अदु खुदकता थादोक पिरकनबा दाबी तौदुना वकत मिफम चथखरे शिवसेना मणिपुर प्रदेश ना हाइदे नेशनल हाईवे दा बन कौखिबदगी गाड़ी कया मरुम पंदुना लैरिबा असि सरकार अहेनबा सिक्यूरिटी कॉन्वॉय थाजिंदुना इम्फाल तमना पोरकनबा होनबियु बाबुपरादा लैबा बाला साहेब उद्धव ठाकरे भवन न पांगथोपा पावगी मिफम अमदा डोल की प्रेसिडेंट एम टोम्बी न हाई तोंगान बल लूप सिंगना बन कौबना मरोइना नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दिमापुर लंबी परिंग दा चटलिबा नोंगमदा तंगाई पदना चंगबा पोलम सिंग पुबा गाड़ी सिंग हौजिकसु पंदुना लैरे ड्राइवर अमदी हैंडीमैन सिंह साना थंगनबा लैरक्तबा अमदी अना अयेक यारोकपना चिंगबा तौरकपना खुदोंग चादबा कयामरुम मायुकना हल्ले श्री टोम्बीना हाई मणिपुर हौजिक थोकलेबा कांगलुपी इरांग असिगा मरी लैनना मियोय कया फाजिनखिबा अदु सरकारना मखोइबु अथुबा मतमदा असोय अंगाम यावदना थादोकनबा होनबियु सही अहुम हेंजिलक्लब इरांग असिना लमदम असिगी मियाम मरुओइना नोमगी सूरगा नोमलगा चारा तालिबा सिंगदा चावना चैथेंग पीरी राज्य सिदा हौकिबा सही लिसिंगनि कुलहुमदोगी मे अहुमदगी हौरकिबा इरांग असिदा मियान मिपुन यावना ngasi फावबो थोकलिबा पामदबा थौदोकसिंगबो यानिंगदबा फोंदोकतुना वखत मिफम चथखरे वखत मिफम अदु इम्फाल ईस्ट की खुंद्राकपम केंद्र की मनुंग चन्न लैबा इम्फाल साइकुल लंबी की नागेत खुंदारिबा तोंगान बा लमसिंगी क्लब अमसुंग मैरा पाइबिसिंग सिंदुना चथखिबनी राज्य सिदा खुंदामिनरिबा येलो फुरुप सिंगना आइगेगी हाइबो वखलोन मांग थादुना थबक तौनरकपना पामदबा थौदोकया थोकलकनबगी मरमसिंग ओइरे हाइना आर्ट एंड कल्चर मंत्री के.एच. लोकेन हाइरे अपुनबा चिंग तमगी सही हौबा सजीबु चैराउबा वांगुलोय अमसुंग थौरम हाइबसिदा अपोकपा मरुपना सिंदुना इम्फाल वेस्ट जिला की मयालंबी थोंखोंग कैटेलदा लैबा अपोकपा मरुप की संगलेना पांगथोकिबा थौरम अदुदा श्री लोकेन मखातान हाई पामदबा थौदो वाथो कया थोकतुना लैबा लमदम अमना कैदौनुंगदा साखुतपा ngamloi राज्य से खुंदामिनरिबा येलो फुरुप सिंगी मरक्ता पुनसिनबा ngamdabagi achauba sapu ma haukiba sahi khara asidagi mayung aduna lakli asiguma phibam asina sakot thorangi lamda manglomda sangsinba ngamte amat oina honaminaba amasung punsinba haibasi yamnamak tangai fade amaromda मंत्री ने इम्फाल वेस्ट जिला की सामुरौदा लैबा सामुरौ कैथेल की नौना सेमगत सागलिबा फिबम सिंगसु यंगसिनकी सामुरौ म्युनिसिपल काउंसिल की ऑफिशियल सिंगपुन चटकिबा यंगसिन खोंगचदतुदा मंत्री ने हाई सामुरौ कैथेल असि मयालंबीदा लैरिबा खुंगंग कयागी मियोयसिंगी हिंगनबगी यामनमक मरुबा कैथेल अमा ओइरे पाउगी मरक थतना अटेनबा ब्रेक अमा
National Education Policy Lishingani Kunge Pandamakada Bharat Pumba Lishingani Kuntra Fawada Mipum Tingna Larik Mayek Chadanaba Chahitara Mangagi Matakta Laiba Larik Tamba Fangodraba Mioy Singbo Volunteer Teachers na Iba Paba Amasung Achamba Angka Tambiduna Lariki Mangal Fanganaba Akhanaba Thoram Ama Ministry of Education Government of India Gi Lamjing Makada Department of Adult Education Government of Manipur na Paikachari Volunteer Teacher Ama Oina Ulas Application da Register Tawbiu Ulas Application Google Play Store Amadi iOS App Store dagi download tawbiduna Satra Satri Oja Amadi Oja Oinabagidamak Trainee Oiriba Singna Asa Workers Anganwadi Workers Manipur State Rural Livelihood Mission gi Thawpubiriba Singna Amasung Kunai Asigi Lairik Mayek Chatpa Mioy Khudingmak Volunteer Teachers Oina Register Tawbiba Yai Volunteer Teachers Ama Oibiduna Isagi Imungda Leiba Isagi Laikai da Leiba Isagi District da Leiba Iba Paba Mayek Chathaudaba Mioybu Khangdok Piduna Ulas Application da Learner Singbu Register Tawbiu Aikhoigi lamdam asibu Lisingani Kuntra Fawbada Mipung Khudingmak Lairik Mayek Chatpa Lamdam Ama Oihanbada Adom Susaruk Yabiu Paujan Jariba State Literacy Mission Authority Manipur Department of Adult Education Government of Manipur Tabiriba Pawasi Akaswani Imphal Dagini Rajya sida yen nganuna chingbada naba laina Raniket Sandorokle habagi chingnaba laire Rajya Sarkar gi Veterinary amasung Animal Husbandry Bibag ki Director na thokpa Chirul amana hai Rajya sigi tungan majila singda Raniket laina asi naramba yai habagi pau phangle masida miyam amasung nganu yen loiriba miyoi singna mipai biganu Poultry farmers singna makhoi gi nganu yen sing adu ikhang khangudon narakpa natraga sirakpa yaruklabadi manak nakpada leiba veterinary office ta natraga veterinary hospital amadi veterinary dispensary singda pau pibiyu Serolasina makata na hai toll free number 1962 da pau phawrpasu yagani Malim gi matai mapam singda pangthok na bugum Manipur da ngasi World Hypertension Day gi thoram pangthok na ke numida sigi palan tharam RIMS Imphal na sindana hospital asigi General OPD Complex ta pangthoki thoramatu RIMS ki Director Professor Z Sunil Kumar Sharma Medical Superintendent yauna atai mioi ke saruk yakhe thoramasiga mari lainana liam na health checkup amadi screening camp su pangthoki Senior Citizen Society amadi Health Workers Association Khundrak pamna World Hypertension Day ngasi Khundrak pam makha lekai community hall da pangthokre kumsi sahigi World Hypertension Day gi hiramna Controlling Hypertension Together haibasida akhang haisingna wangang baga loinana lemna layang bagi camp amasu pangthoki Numidasiga mari lainana RIMS ki Psychiatrist ki Professor Dr. Lenin na hai Blood pressure ki hidak si amuk pu chakragadi tokpa yade aikoina saksayu thak amadi lifestyle hongdoba noiba pen bagi chang hanthalaba ado regadi aikoi pharakpa tanja lakpada aikoi BP ki hidak si thadokpa hanthaba yarakpa yai aduga loina na aikoina thamjaningbo wapamdi aikoina kigadab si BP ki hidak natte BP ki laina asini aduna aikoina BP ki hidak ki ringaida BP na bana maram oirakanda aikoida thogalakpa yaba heart attack stroke aduga kidney shock pa mitna singba bam sing Oibo organ sing the soglak padagi aikoi matam sana kalhaushi Mukhyamantri Yumnam Khemchana ngasi Imphal Cycle Lambi Semjin Sajilibadu Hakthengani Kingsenkre Haiba Lambi asi sahi asigi March ki tang 13 da Mukhyamantri yauba thauram amaga loinana semba hokibani Rajya ki Public Works Department ki Chief Engineer Chongtham Bishwachandra na Mukhyamantri da hojik lambi semjiliba asigi matang da paudam ke Mukhyamantri na lambi asi ningthina amadi matam chana semjinba loisinaba pautak pikhi Malayam ki Telecommunication and Information Society numit ngasi palan taunari kumsi sahi ki palan thauram asigi hiramna Digital Lifeline Strengthening Resilience in a Connected World haibasini numit asigi mari lainana Mukhyamantri Yumnam Khemchana hai leibagasigi Digital Infrastructure hena mapangal kangkat hanaba Digital Indiana achobu thokdang lauri maki paujel amada Sri Khemchana hai digital gi khuthang da kanglu khudingmakpu samna handuna mapangal kangkat hanaba sarkar na honari Kendra ki Tribal Affairs Mantraloi gi makhada leibak sinba thungbada PM Zanman amasung Dasgwa gi makhada Information Education and Communication Campaign Jan Bhagidari sabse dur sabse pehle Technopol jila gi oina hayengdagi hauragani Jila asigi Additional Deputy Commissioner da thokpa Chirul amana hai campaign asi tha asi kunmanga phau chathagani SDO amasung BDO singna Dasgwa khungang masak khangdoktuna mari leinaba bibag singi district level officer sing amasung stakeholders singna campaign asi pangthokodabani District Administration kangpokpina su campaign asi hayengdagi hauraga tha asi kunmanga phawa pangthokani campaign asi pangthokpagi maruiba pandamdi miyamda
Maruina tribal sing da sarkargi aipathorang scheme singi matang da ningthina khangan bani masida development block mapan amasung khungang humathoi konsin gani. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya PM JAY Health Card Enrollment ki campaign ama ngasidagi Kaksing Mayai Lekai Multipurpose Hall da hudokre numit 15 chupna chathagadaba campaign adu da saruk yaraduna MLA Rameshwar na hai CMHT card pairamba sing PMJY Health Card onthoknabagi thoramasi sinbani. Relief Center for the Welfare of Differently Abled Person Manipurna National Foundation for India gi mideng makhad nomagi oiba asa workers anganwari worker masung maira paibi singi oiba orientation program ama ngasi khagembali nambul mapal da pangthokre ngasi pangthokiba thoramasi maruina right of person disabilities and other government beneficial scheme gi matang da pangthokpani thoram asida akhang ahisingna lengang na piriba kanaba singi matang da miyam da mambutana khangan ki Paugi marak thatna atenba break amamuk. Khanganjaba isa gi court cases amadi ainga mari leinaba hiram sing loisinbiba yare National Law Adalat haibadi miyam gi royal sang masida nakal anima ki miyoi sing na yanadriba hiram sing adubo court ki tokfam thokpa rules ki procedure amadi saki sabon yauduna yamna nuksi sanana loisinba yarba Law Adalat ta wayan gadoriba sing asi isa yauna loisingadabani amadi masina aroiba royal su oigani Law Adalat ki royal singi mayokta appeal tawusu yaroi punamak asi sel tingdana tawudoribani lakliba megi tang mapan ani suba Numita Lok Adalat Pangthokani. Lok Adalat ta Pangthokodoriba cases sing adudi electricity, water bills and other bill payments excluding non-compoundable land acquisition cases pending before court tribunals, labor, employment and service matters, money bank loan recovery, motor accidental claims, matrimonial dispute except divorce, family maintenance cases sing criminal compoundable offences, other civil cases, revenue cases, section 138 NI Ekimanung Chanba cases sing Zariba, Manipur State Legal Services Authority under the aegis of National Legal Services Authority, ADR Building, Lampel Court Complex, Lampel Park, phone number 9436239666. Akaswani Imphal dagi pau tabiri. Rashtrapati Draupadi Murmu na 2016 ki Padma Award tha sigi 15 da yentoklagani. Home Affairs Mantraloyna social media da thagatpa warwal amada hai Rashtrapati na numit asida Padma Vibhushan, Padma Bhushan amasuk Padma Sri Manasik Rashtrapati Bhavan da pangthokpa thorum amada yentokani puna miyoi cham 38 da Padma Award pigani masigi manungda Padma Vibhushan manga Padma Bhushan 30 amasung Padma Sri chama 30 yauri mana asi nupi 18 yauna masala kidaba miyoi 33 da pigani hairi Padma Award asi lebag asigi micham miyam da piba awangba thaki manani manasi art, literature, education, sports, medicine, social work, science amasung engineering, public welfare, trade and industry da tongan malam sing da thoidok indok thabak tawbagi damak pibani. Hauzik sanabagi pau Khaidem Geetchandra dagi. Manga suba MNC Boys Under 14 One Day Trophy lisingani kun mga kunturki ngasi Larenjam Public Ground sanaki ba match ta KSDO khangabok na SSC Porompat pu wicket nipanda khangabok pa 3 Serapur Public Ground sanaki ba match amadana KCC Kongba Bazar na WYC Thawal Wangkhembo Rancham ga yangthai humdoida aduga Model Higher Secondary amasung Oriental College Ground sanaki ba match tana Force Khetri Ground na BKCC Bambon Kampubu wicket manga da thoiki Nongchup Kameng Youth Generation Club na sinba tahumde shuba Summer Sports Meet Football Tournament ki ngasi sanaki ba matching da Always Friend Imphal na SKYDC Panjal Marisinoda SKDC Kanglatongbina Luangsangbam Matai FC bu Panjal Marisinoda Greenland Pochangbam na KYDC Kaikol bu Panjal Ahumsinoda thoiki Sahitara Tret Makhagi Ahanba KRC Trophy lisingani kuntarki ngasi sanaki ba match ta Maira FCC na Santos FA bu Panjal animada JJFN na di score bu Panjal manga humda thoiki Suni Aroibada maroiba pau amuk National Highway 2 da panduna leiriba gari sing atuba matamda Imphal tamna porakna ba tongan ba driver union amasung association na sarkar gi pungning singsilakle Raijasta yen nganuna singbada nabalaina raniket sandurakle habagi singnaba leire Malim gi atay mapam singna pangthokna bagu Manipur ngasi World Hypertension Day gi thorom pangthokna ki
लेबाक सिनबे थुंगबदा पीएम जन मानमसुंग दासगुआ की मखादा जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कैंपेन हयेंगदगी हौरगनी मसोंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न 2023 के पद्म अवार्ड थासी 15 दा येंथोकलगनी पाउलोइजरे।